Oradan atmak gerekir. Boş şarında karantinle. Aldığımızda ayıpsa kapılması var. Onlara işte çıkada su oldu. Hayır olmaz. Karantin var. Yeki başına olsam da birleştirelim. Apar observatsiyaga жатқызылады бар жатқызылады. Неге бес баспайсыз? Осы шайында карантин. Таңдықша білдей? Бәрі маскада. Шардың ішіне кетіп отпайсың. Қайт атқа шардың. Қайт тұра. Осы шайында карантин. Маскасы келіп қайт атқа. Tanga gidiyorsa kaç oldu? Kaç oldu? Boşta karantina var. Gene maske. Kaza devam mı? Abi. Maskeden güzel boşta oldu. Bakın karantina boşta oldu. Bu da çok. Sen ben gelip tekşergende gelip aytapasın da. Bunlar sizler только tekşerdi. Sizler bu günündük işiniz boşta oldu. Maskeden güzel boşta oldu. Bakın karantina boşta oldu. Bu da çok. Hazır жақсы болу керек шаарда. Азыр мына күндүгө дагы 4-тен 5-тен адам чыгып атат, ооруп атат, жугуп атат түрү. Туруп алга тиреп кеткенибизди ачып беребиз, уруксат беребиз. Бардык рабочийлерди камсыздаш керек. Булар камалат сени алса. Түшүндүңбү? Түшүндүңбү? Ойноп, жыргап, сен бир келип, маяз кылайын деген жок. Биринчи жолу келип атамды, сени биринчи жолу көрүп атам. Келген максатым эмне? Чөптүктө чалсаң болду. Şerif var, evet. Geliniz talep etmesi bekliyoruz. Tekrar otur. Gel. Özüңөр калоо менен келип атасыңарбы? Качан талайда? Мурундан алып жүргөндөр канча бир айына татым? 1250 сом төлөдү. Сос болду. Сос болду. Да кыйынчылык жокту. Мажбурлоо эмеспи? Анан чөнтөктө акча жок болсо деле анан акча төлө дей берсек туура эмес болду. Жок, алдынан төлөп иштедик. Өзүңөз калооңуз менен, Жок. Таксиде кандай иштейсиз? Канча адамдан ашып? Экиден ашып. Эмне кылыш керек бар? Перчатка такабыз билетлерге. Машинаны дезинфекция кылып атасыңар, өзүңөр кылып атасыңарбы? Этият кылгыла, этият кылып эме аяктан кандай адамдар келип калышы белгисиз да. Ошон үчүн силер жоопкерчилик сезип, мына силер аркылуу журналисттерди аркылуу бардык таксисттерге айтабыз. Нормаларды сакташ керек. Отурган адамдарды бизде азыр Ош шаарында карантин да. Карантин строго маскасын тагып, өзүңөр да этият кылгыла, өзүңөр чекти маска ол өзүңөрдү жүктөгөр үчүн мындай жакшы болот да. Анан бир адамдан коркуш. Şimdi kayıkta gelgen bilesin. Yollardan жұқтырып алсаңар үйлеріңе жатады. Мақұл ғой, сол үшін yeter. Регионатың ошол жакта. Siz kayıktan geldiniz. Очередь жоқ екен? Очередь жоқ, ha? Қанша ай өшірді? Біз Жеті автобуста қалғаны жетеусі башқа мекеме ешкімге екі пошка справка береміз мекеме ешкімге справка береміз İşxanalarınızda bütün normalar sakladığınız mı? Biz основной işe başlaydık. Финансирование начали. En baştaysınız ha? Öte ehtiyatlı olur. Normalarını saklayıp, pişatlı bilgisi, özünüzde pişatlı bilgisi, kağızla parmayla gelsiniz. Oturur, pişatlı işxanada da olsun türet etmediğinden. Sen ben gelip tekşergende gelip aytapasınız da. Bunlar sizler только tekşerdi. Sizler bu günündük işiniz boş görüyor.
Sizde жетиштүү врачтар барды? Врачтарыбыз азыр постко жеткен Bir saatten ушундай эмелерге мекемелерде өзүлөр улурбуз. Жарым саат, 1 сааттан айтпай туруп барып, ошондо текшерип күнүгө мага маалымат бериңер. Мисалы мына азыркы айтып аткан нерселер, булар келип текшергенге чейин нормалар сакталышы керек. Санитарлык нормалар бардыгы сакталышы керек. Ошон үчүн өзүңөр жетекчилер өткөндө айтканбыз, санитарлык нормалар сакталса кокустук да бар. Ну, азыркы наоборот, булардан өзүңөр сураш керек. Эми карап бергилечи, эмне булар может туура эмес иштеп атабызбы? Силер айткан талапты аткаралы деп жетекчилер булардан өзү кызыктар болот. Оларға шақырып өз істерді дезинфекция қылып алып через әрбір кабинетте окошкалардан бастап Шундан азыркы маселе силер алдын көп келип чыгат да. Zaten mesela maskaların uğrunda amacımızı para var özüm. Kimsin sen de? İşçiler. Bakın. Bunlar da sat vermiyor. Bizim ne de geç alaklar var. Bizden adam başka yerine gitmez. Boş şarında karantinde. Sağlıkta aysa kapılması. Karantin size çık adam çok oldu. Hayır olmasın. Екі басқа салма. Sen çakırı, gayet çakırı. Bırak şunu, gör. Bakalım çık, beni var orada. Kaçaklar var, gör bakalım. Sıkılar sal da var. Görsatma, televizyonda ben oynak görgenim çok. Atayın el bir şeyde atamaz. Özüm görsatma görgenim çok. Bunday adamlardı görsatma, komşuluk bilsin. Normalar saklaş gerekti. Sal, bırak al. Çekil al. Çal, birleştir. Apar observatsiyaga жаткызгыла барды. Жаткызгыла. Неге без маска? Ошайда карантинде. Я. Ha? Tanıkça bildi. Bari maska da. Şarj işine dikkat etmezsin. Bu da kayıt atma şarj. Kayıt atma. Ошанда karantin maskası bildi. Kayıt atma. Tanıkça bilirse kayıt atma. Kayıt atma. Tanıkça olmazsın. Boşta karantin var. Gene maska. Таза жаңы ма? Абра. Маскадан бирбегин оштойбуз. Отуруп карантин оштойбуз. Ош, Бишкек шаарларында азыр карантиндик режимде иш алып барып атабыз да. Биз айтып атабыз, бардык койгон нормаларды сактап, этият болуп келгиле. Коркунуч бар дагы деле. Мына көрдүңөр, сезмей ичине 4-төн 5тен адамды салып алып, дагы деле жүрүп атышат. Так, биринчи марта башталган тапсырсак, мындай башталып толтура чыгат да. Ошон үчүн элибиз коомчулук туура түшүнүш керек. Ош шаарында строго катуу мындай көзөмөлдүү ишти алып барып атышат. Ошко санитардык норманы сактамайынча кире албайбыз деген түшүнүк болуш керек эди. Мына азыр карап, машинада келатат, квартирайда маскасы жок келатат. Маскасыз киргизбейбиз ош шаарына. Башка жакта карантин жок. Может, ошондо жүрүшү мүмкүн. Бирок ош шаарында строго бардыгы санитардык нормаларды сактап жүрүшүбүз керек. Милдеттүү түрдө. Шуну мына сиздер аркылуу жалпы элге жеткизебиз. Биз күндөн күнгө дагы ушул режимди күчөтөбүз, карайбыз, тартипти келтиребиз. Бул бардык кылган иштерибиз эл үчүн, шаардыктар үчүн, ошолордун коопсуздугу үчүн, ден соолугу үчүн. Жөн кое турган болсо, ушундай каалагандай болуп, келип каалагандай жүрүп атышат. Yüzlüğümle. Kayka getirdim. Yine geçenler boş şartında karantinde. Yüzlüğümler olsa meyli. Başka adam salvarlar. Oturup maska, baldarga maska takılar. Oturup azayama. Biz özgürce bunda kızal alın ele.
karantinli rejimde işlewatабыз. Başına da 2'den adam aşpaş керек. Арындашым жоқтың балдарды үйде атып, оқуымызды келіп тұрсалар болады. Мен қалаға тұтынып, нормаларды сақтауларын сұраныс отырды, сұранады. Бұна қарап, өзім кетіп тұрса, маска тағынбай. Benim için maska tağınmaydı. Nормаларды сақтаулар. Отырды, тура түшіндіріп қалды. Медиктерге біз рахмат айтамыз, құқық органдарына рахмат айтамыз. Машинада 3-4 адам болса, бір сағат тоқтатып қалады. Түсіндірді. 2'den adam ашпаш керек. Ya bak buranın olmaz. Arasından şeydi. Ne yapacağız? Ondan söyleyin. Қарай, алда açıkta қалдырма. Burası sıra detayından başka tavuştu. Boz dostlar. Adaylar. Şöyle işte balık Çekti var mı bıçakta? Antiseptikçe. Var. Bu lazım sırtdağılar bizge teşhirilmesine. Baratlarım ben öyle bile az biz seler kadar olur bıçakta. Asla oluşturdu. Şimdi de bunalarda buna alanın özünü 2'den 3'ten koyup girgenlerdi. Biz bereli otururuz, hep o köşelerde olur. Köşelerde karar var. Otururuz. Karar. Kim yatar öyle? İşte dakşı bu da bunu tağı. Çaktın azı bile tağını kaldığında daim tağını yaparsın. Ama maskanı manda yaptı, mağazayla takka moda olup kaldı. Onlar var var. Oturur maska. Az bizde hoş şartında karantindeki rejimde bazı kalayız bakkarışımız. Duruz normal var. Sakta yeter olsa kanan var жақсы olur. Çoğun alsalar ya. Oradan al. Şunun için işgərlərге жақсы мамиле кылгыла. Түшүнүңөрбү? Жақсы мамиле кылып, bir somdu dağı şu zakonlu sizlerge түшүш керек салық кызматы. Мына чөнтөк эмес. Макулду, ошону жакшы иштеп мындай көтөргөн. Жаңы жетекчиңиз келди, колдоп жакшы иштеп берген. Жетекчине атакай. Отуруп силер дагы карап, комиссар ушуну көзүн алып. Bu eldi kıynavay жақсы иштеп берген. Макулду, силер дагы базарга айтышыңар керек. Ата дебит, акча кетпеш керек. Канча төгүш керек болса, аны законный түрдө төгүп салыпты. Анан лицензиясын алыш керек, патентти алып, дайым жанында болуш керек. Бардығын патенті, бардығын. Ал элге кылган жакшылыгыңар болот да, элге. Ошол акчадан анан эртең элдин жолун оңдойбуз, бала бакча салабыз, турабы, медиктердин айлыгын көтөрөбүз дегенде, ушу бардык мындай жакшы иштер болот да. Анан мунун чөтөгүнө салып койсоңор, бул үйүнө апарып жеп коет, ал пайдасы жок да. Ошондой болуш керек, түшүнүш керек. Макулбу, мага дагы бербегиле, буга дагы бербегиле, законный мамлекетке төккүн. Өзүңөр кийин анан пенсияга чыкканыңарга да жакшы болот. Законный чыгасыңар, эсептейсиңер, мынанча мен патент төккөнмүн. Ver çabuk. Ben aytып масканы мында түшүрбөгүн өзүн, а? Маска тагынып жүргөн өзүн бар. Az ош шартында этеп. Ош шартында карантин, кокус бирөө клиенттериңер келип может ал больной болушу мүмкүн да. Жугузуп алсаң, үйгө барып ата-энеңи, бала чакаңды оорутуп коесуң да. Ошон үчүн маска тагынгыла. Бунун пайдасы тек перчатка, маска, антисептик, колду жууп, бире менен учурашканда. Анан эч ким жок болсо, жаныңардан алып ичине дем алсаң болот. Эч ким жок. Бирөлөр келгенде күнүз жетет. Аба аркылуу деле келип жууп калышы мүмкүн да. Айтканда жаман көрбөгүлө. Маска, строго маскачан жүргүлө. Макулбу? Жетет. Азыр жакшы боло элек шаарда. Азыр мына күндүгө дагы 4-тен 5-тен адам чыгып атат, ооруп атат, жугуп атат. Жаш келиңдер мына роддомго келип ооруп калып атат. Бирөөдөн жугузуп алып атышат. Түшүнүңөрбү?
Mına Rossiyaдағы қандай болады? Угатасың ба телевизорда? Күніне 10 мыңдан адам ооруп калат. Мына кече 3 ölүү Кыргызстанга келди. Коронавирустан өлгөндөрдүн. Мына келе баштады. Биз дагы ошондой болбошубуз керек. Зорго мына ушунча мээнет кылып аткандан кийин мээнетибиз кайтып элибиз аман эсен айыгып кетишибиз керек. Туурабы? Экинчи бална мына Кытайда кайра башталды экинчи балнасы. Ошондой болбойлу Ош шаарында тынч болойлу. Анан бирөө үчүн, мен үчүн эмес, өзүң үчүн тапкын. Ата-энеңе айт, бала чакаңа айт, досуңа айт, маскачан жүрбө, маскаң жокпу, мен жаныма келме деген. Бүт бардыңыз ошондой жүрүшүңүз. Эhtiyat болушуңуз. Мындай топтолбогулагын, адам көп жерге барбагылагын. Ушуларды өзүңөр үчүн эhtiyat болуп туруңар. Дагы бир ай чыдасак, анан сакайып алсак баары жакшы болот. Макулбу? Жакшы болот. Вот кишиге илгири болсун, Кудалар жакшы болуп атабы? Болот атабы. Кичине базар ачылып болуп калдыбы? Кичине Бул баары нормаларды сактагылагычы. Анан келген клиенттерди дагычы маскасы болсо масканы тагын айланайын деп коюш керек да. айтып атабыз. Жөн сүйлөп, может сизге келип жугузуп коюп кетип калышы мүмкүн, оорулуу болушу мүмкүн. Ошон үчүн колунда печаткасы жок болсо мынаны зерикпейле, колуңду жуудаг, анан акчаңы анан кармап бергин мага деп. Ошондой мамиле өзүңөр үчүн, бала чакаңар үчүн, эл үчүн дегенде. Биз үчүн эмес да бардыгы. Ошон үчүн нормаларды сактагылагына. Доктор ийгилик болсун деп. Мына жолго эмнеге мындай СМТда бир эле жол берди, башка бербедиби? Бир жол деле алганым жок. Болду, базарга келбең. Мен азыр сизди жазып алайын, үйүңүзгө жеткиздирип берейин, а? Болот. Уларны жазып алган. Мактын жетекчиси үйүңүзгө жакшы апарып берет, а? Силер тынч болгула балам. Заманыңар тынч болсун, силерге Алла өмүр берсин. Бактылуу болуп, бала чакаңар үйүндүү болсун, Алла өмүр берсин. Заманыңар тынч болсун, Алла берсин. Кечеге бир 2 килограмм эт алып берейин. Азыр эт алып берейин. Касым. Азыр эт алып беребиз. Бара берип, продуктunu жеткизип берет азыр, а? Вот у нее муж инвалид, ей надо побольше помощи. Да, он не ходит, лежит. Что-то ей побольше надо помощи. Все надо, Хорошо. Хорошо, спасибо. Ne настроение жоқ? Соныңбы? Ешкім қапа қылбай табы? Сода болып табы? Рахмат, шынтау базар көңілінен Сақтап Өзді қасымда атабыз. Өзі екен Қандайсыз? Не пішет тағып өтесіз? Çektim ben. Dayım tağına otasın? Yok. Dayım tağına otasın? Dayım tağına, mına ayol koyup da paslarını yaptım. Dayım tağına otasın. Doktor mu? Үйde bala çaka var mı? Var. Kança balağınız var? 3 falan var. Şurada үйde apam gelip de geçkesinde kütüp oturuşa. Şunun için korkmuş birden özünüz kontak olup kalbaş gerek. Doktor mu? Maska stroğu. Piçatki. Doktor mu? Antiseptik ayan bağlarında. O özünüzün üyübüyle bala çıkanlar üstünde. Zeriklerler. Çıkanlar köp oluyor. Geçirdiğinde yaş 95-ci özleri gelinde cüzü oldu. Ayaktan cüzü olmayan özleri bilmiyor. O şahı жақсы tınçıp kaldı, geçe daha 5 var çıktı da. Özleri bilmiyor. Vraçlar, medsestralar, pasyentler birine biri cüzü olmuş. Şunun için ehtiyat oluyor. Oturdu dağı da bir ay çıdaylı mı maskağa, kırçak gibi daha udoblu, недобный болушу мүмкүн. Көрүш керек да. Отуруп, өзүңөр үчүн. Жақсылар өтілер. Жақсы Құдайға шүкір. Құдалар болып атау, жақсыбы? Құдайға шүкір, нәрсенше болып атат балам. Мен сілерден бір еле сұраныш қалап. Біз Ош шаарында азыр карантинде. Алын эле толук сакайып кеттик дегенден алыспыз. Күндүгө билбей эле жугузуп алгандар аябай көбөйүп атат дагы деле. 4-төн 5-тен чыгып калып атат. Ошон үчүн өзүңөрдүн балдарыңардын ден соолугу үчүн, өзүңөр үчүн, эл үчүн маска, колдо перчатка, антисептик
Hiç kaçar işenbegillegin толық сақайлықтар. Арабызда болушы мүмкін, Құдай сақтасын да. Ақша беріп атып жүргізіп қойышы мүмкін, ақшаға да жүріп. Бір жерде қармаса, келіп қармадың, ошодан жуып қалышы мүмкін. Ошон үчүн үйдө бала чакаңар күтүп атат туурабы? Өтө этат болгула. Биз үчүн эмес. Özünüz için. Өзүңөр үчүн. Ана мына ойлогула, биз келип өз мындай видеого тартыпты пиар эмес. Биз ушу түшүндүрө, элге силер аркылуу жеткизели, түшүндүрөлү деп бүт кыдырып айтып атабыз да. Taksitlerge ruhsat verse mınadı Azı aparıp kırıp koysam kapa olasın. Beçeremin, zorgamın deyip ha? Başka tanımayız. Oralarla. Heh. Жақсы ма? Жақсы, тура қыласың үшін. Сақтанғыла, елдерді де айтқыла, маскасы жоқ кірбеймін. Ана ақпайды түсіндім бе? Киргизбейді, таныстырып. Кіргізбей бар маска тағылып кірбеймін. Отырмын, ана антисептикті аябайлы қолына жуып, өзіңөр үшін, денсаулығыңар үшін, бала чақаңар үшін, ата-ана үшін дегенде, ja? Ошон үчүн көзөмөлдү күчөтөйүн. Maskanı gördüm. Yeşil ülkele kalktırıyor. Ketçe, Abdurrahman, barga тіреп кеткенімізді açıp беріп, рұқсат береміз. Бардық рабочыларды қамысташ керек. Бар, қамалат сен олып алса. Түсіндің бе? Қазір әр бір минут үшін орынменен күресіп отырамыз. Түсіндің бе? Ойнап, жырғап, сенға бір келіп, наез қылайын деген жоқ. Бірінші жол келіп атқанмын, сені бірінші жол көріп атамын. Келген мақсатым не? Çöplükte çalışsan olmuyor. Bravo. Gelgenimiz maksat neye gelip otamız? Elbette kontrol olur. Kontrol, şu oğru menen güreşip otamız. Sen buna koygan, raboçilerine tüzüp bergen şartını kara. Üç yerden görsen verelim, jetekçiler milyondagan akçalar fayda. Maska jalka var. İstas. Ama kaçanı araçı basma, dur mesela göstereyim. Araçı. Kim tazalar, kim süpürer, kim şarkı tazalar da. Nege güybeysiңер bir önem gelin. Atsa kanca жол esket otağız ya. Altınbek çakırı hemen, jasıma çakırı, ökönötten штраф salıp, japtırıkla tolun aydap çıkıyor. Tolun aydap bir adama çakırı. Bardыңарға, сілер менен барды құрылышыларға сабақ болсын. 10 gün iştebeysin.